توحد بالبقاء وتفرد بالعظمة وسناء وخلق الخلق للموت والفناء كل شيء Mehvali Selim Kayıpkır Riya uyar Riya meyi İnşallah hemi Armanca vanı Armanca hubini şunu dibecim. Şimdi değerli halkımız çok üzgünüz, kızgınız da, öfkeliyiz de. Selim Sadak yoldaşımız gibi yüzlerce sürgünde yaşamış arkadaşlarımızın cenazesini kaldırdık. Dünyada herkese hak var, hukuk var. Dünyada herkesin yeri var, yurdu var. Ama dünyada Kürt'e düşen sürgün, mahpus cezaevleri ve ölüm. Batsın bu dünya. Kahrolsun böyle bir dünya. Belediye başkanlığı yapmış, milletvekili yapmış, halkın meşru resmi temsilcileri bu sistemin antidemokratik uygulamalarından, Kürt'e dönük baskılarından kaynaklı yıllarca sürgünde yaşamak zorunda kaldılar. Açık söylüyorum, sürgünde ölüm sessiz bir cinayettir. Faili devlettir. Utancı devletindir. Kürt'e sürgün, mahpus, cezaevleri, statüsüzlük, dilsizlik düşmesin diyoruz. Selim Sadak son olsun. Kobani emzanın bigişti hatiye dor peşkirin, ji çar aliyen ve de hatiye dor peşkirin. U tevahi pediviyen jiyanê li bajarê Kobanî hatine tunekirin.
لو راجی بگشتی جواکا من هاد ناوا زور و زحمتیا که پر مزن و دجوار دایه الکلک ویه که باندورا و ایریشان به گمان مگوت لتواهی قادن جیانه کر و لتواهی سازی و دزگهن روبری خسر کر و ام جواک زانگاه کوبانی یک جه سازین روبری خسر کلوه داره کار و خبات خود دا مشاندن خاندکار پروردد کرن سال به سال پیشکترین پر مزن قزنج دکرن بشی نود آفراندن و دکرن بیویا کو پیشروجه که باش و آرام جبونا زاروکن وی ولاتی قزنج بکه لی مخابن باندور لزانگه جهات کرن و زانگه بگشتی کار و هات راوستاندن به گمان راوستاندن کار بلکه عالی داینا پروردهی و درس داینه دا هات کرن لی وکی دنجی وکو زانگه کوبانی کوچاوا دروشن آرام دا لکیلک جواک خواه مرول و مسیون دلیست ما پیشنگتیج به جواکرات کرد ایرو دروشا زور و زحمتا دروشا دور پیش کرنه دا دروشا شر داجی همان دمه دا لگور امکانیات و در فتن دست مده هی وقت زنگه هم دیسا رولا خادلیزن و چه تشتی کش دست ما بقده بتواهی خوادکار و مامستین خواه امل کلک جواکا خواه امد واجار خدا بن امد ولات خدا بن و امد بهیویا کو روش آرام ببه و ام دیسا وگرن پروردهی خواه بردوام بکن ام بوه وینه بوه موراله ام جیان دکن Sala
سلو پنجو هفتم دا لسوریه ده باشار رقایه دما قشار نادر معاویه و حضرت علی دا چاوک معاویه سرنام اسلامیت جبو بسر بکنه روزن قرآن ده اوقی خوبا کن اورادا سرنام اسلامیت گرد حضرت علی دکا دهره ایروشی به شعار الله اکبر ایرشد سر کلی مظلوم بکن او دیسا چاوک دما حضرت علی و معاویه دکن parça kırına milletten, parça kırına kavman çevikin, İroşi tıkın ve nifak ettikne navgelin kor, navgelin Arap, tıkın ve ev modela kuruşamayı, jiyana hakkar, jiyana beherna tekne beherin. Lebene de 1004'da ev modela ruşamayı kuhada avakirin, İro dünyaya hakim nina, وجبروي او هزار سلام politika فيديا ايروشي دكم كوبيد وبهذا لبنى او politika فكرة ناتشا او تشجرين دايشي او تشجرين هتشير جلد دولتنا نتويشي بشكري دنبان تشجرين هرميتان او تشجرين كجرين اسلاميتنا كجرين نروماهينا كجرين هري تشتي خوشن لبني نا ايمان وباوري آليك شالا قد 1004 او شمين خوشن او خوردن قهرمان وداعش او چترین قوشتن قبل ایروشی دیسا ملتن کن او کچن خوشن Aynen. قطعا بیشتر قبول نکن. ام قطعی به وجه من زیادن دیم قبول نکن. تشتیل وردارد به آشتی داره زارکی متخه. زارکی مسرمان د ایکودا جیانا خود دست دن. ایرو مزد کند به هنا به وجه است. کدر به وجه تای. زارکی مل روجا و برچی نمره. جتازی نمره. جیانا من پر غداره. شوزات اگه حیاتی نور دانه به. یعنی آشتی دنه دبل به داری زیانا کی دست بکرنه سینور دکن اما مهین زی باور نکن. چتای ترکیه، چتای داعشه، یعنی خونی تیر نابن. جخوینا کردا تیر نابن. حتی ندبی داملا خوینا من هبه خوینا کردا بخون. ام هیچ سری خجوان را نگرن و ام سری خج بروان زی ایک نکن. ام دسته که جوا حتی به داری دنوان. تشتی بدستی موره. ام دوی گرم دسته که بدون. يرش سر وجوام شرمزارد که ام نعلت که ترکیه وان چطال وا ام بیشن سر ناوی دین رابو وان مزن کر وان خواهی کره هتا شی ترکیه که از بیازانه نعلت له هتا شی به اویا صادقه دولت ترکیه لپشتا هتا شیه لقصد اوندا بکه نه سال کیه به واجو دست بکریه تو خرابی کی ج قصده ج باکور ج باشور روجاوا بگره ج روجالات بگره تو خرابی کی ج کردا در نکته ما ذكر كي نكربو في بيفاجوري تشكي بخل خرابكن قو امل روجاواخ امي في بيفاجوري خرابكن تخرابكي زي ديسا كردان ناقدن تشيزي بكي كرد ناقدن او ديسا كرد لسركبه دنیا سیستم گش بونیک ایریشه گله کردکن لهمبری ویاجی یک تیا کردا چبی تشتک باشه ل دنیای لر چار پرچا
Kurdistan jî dibin Kurd dibin yekê gelê Kurd yekê ev jî tiştekî xurt tiştekî baş tiştekî baweriye yekdîtiya me henî tu tiştekî me nema em ê zê dikin êzên egoman giş bûn yek êgên dagirket giş bûn yek hemberî Kurda piştan Kurda em tiştek dûmenekî xwanê kir ev jî tiştek baş bû Kurd bûn yek Başûr Bakur Rojhilat li wan rana jî Kurd rabûn serpiya ciwanê Kurd hatin Kurdistanê wa tên Kurdistanê însanê internasyonal tên ji Ewropayê tên ev jî seba me tiştekî baş e yani em dibînin xweş e baş em pêkê xweş dibe. Gavê dewleta Tirkiye pêşengiya şerên Rojavayê ku dike bi Amerîka û İsraîlê re bilihev kirin ew terorîstê colanî ji İdlibê wî qiravat pê vekirin anîn Sûriyê Kurdan îro 12-13 sal e li herêma xwe li başûrê Rojavayê Kurdistanê pergalekî mirovantî û demokratîk pêş te dibirin lê tehemila Tirkiye zêdetir tiştê ku îro diqewime lîstika Tirkiye bixwe ye ku Kurdan xwestin bê nasname û bê statû bêlin hewldanê xwe ev 12 sal e dide meşandin û navê gavê aniye merheleya ku Kurda qetliyamekî bi rû bimîne. Terorîst na em colanî û heteşe ferqa îşî dê ji ev tune aynî tiştin yan navê xwe guhertiye wek elnûs birane Kurdayê îro Kurd azad bibe însaniyet jî azad be. Bira deng her Tirkan jî bira pişta xwe bidin Türk em ne dijminê Tirkan in em dijminê barbar îş tênin wehşet tênin. Îro li vê derê Türk bacî me veya bikira. Ha îro ji bo Filîstînê barbar bira ji bo Kurda jî bikin barbar. Îro însan bira însana cev neqetînin. Îro Kurd tune bi Türk jî tune yî. İnsan kî bê Müslümanım, insan kî bê ez vicdan sahibi merhametim. Wan kedê sermana dimire, tîna birçîna dimire ya wa bal gunet bîye wan de cîranê wan e, milletê wan e, qewmê wan e. Em dibên serkeftin bi azadiya gelê Kurd bibin. Şimdi sınırlar çok önemli. 5 tane çocuk Kobaneli soğukta donarak öldüler. Yani bu hepimizi acıtıyor. Kendi çocuklarımıza bakınca onların acılarını hissediyoruz. Yani bu soğuk havada direnen insanlar da var. Sırf onlar kendi Kobani'de kalabilmek, kendi kimliklerini koruyabilmek için bu mücadeleyi verirken bundan fırsat bilerek, kış mevsimi de fırsat bilerek ablukayı aldılar. Bu ablukanın kırılması da yani 30 milyonluk Kürdün ayağa kalkması lazım. O çocukları kendi çocukları gibi görmeli. Çünkü gerçekten de bir onur savaşı verilmelidir. Biz de zaten bunun için bu meydana geldik. Bu ablukanın kırılmasını istiyoruz. Bu ablukanın bütün insanların direnişiyle olacak. Kürt'e gene bir direniş kaldı. Bu direnişten başka da bir şey kalmadı diyoruz. الولد الوي خابي إيزايدا الوي جافايدا وأم الولد الريني أم روزي أم بخو أم فخو أولادي برشي أم جل عوجزن دلي ما جل وبايا أو شو خوينا منا زوروجي منا ناشين ماشي فخدنا روج ما روجا خدام ناش تنقي ويلترسي أم ناش شاري ويلترسي أم ناش طيورين ويلترسي أم بلو بكر خديا ونوستينا خديا بالوي ترسي دابا ونوستينا خديا ويساري كاتن ويج مرة بو أمي ساجي كابي إن شاء الله أمي ساري كابي و با زاروک بچکی ولنه و برفده همی محبوبی چون که زبامت شاطه کرده چه زار کرده نداره کسی کرده نشود عمال و ملک کسی نکه بنزلی که کسی نکینه موضوع تو اخراجات کسی نکیه کرد مدحلا خو و رحی خو آیلا خواهده کرد ربی من کردانه ام جوی آخی دانه ام عربی آخی کسی که انسان ایمان و یهبه نه به ایمان به تازانی سبب آخا یه خوینا خبر جینن نه پوشمانه نه جوانه او پوشمانه خیانت بکه او پوشمانه برای خواه مسلمان بچوکا زاروکا خورتولاوا و جوانا همه افلاس دکن دست وی ایشیت به دین و به ایمان ده از جوا خورتولا و جوانا را سنگید قهر چشمناه تیجی یا نکف سنیره هونه ننیو مدبا والله بخوینا شهید کم بخوینا وزارو که نبالغ و بدن و حیم مری
موین برفاده من هلاکی ولی راکو تازانی کیب کتا پای من هاتا مل به او بدم بیچ اشراف سر کتن یومه گلک بس روجده همی خاطر پلامیش بکن همی بجو پچ یه ایمانوی نقصان بیجی گلک ایمان خاطر تمام بکی بجی را شر هیت کردن ام همی پر حساسن منو به شر تو در دنیای چبن خواستن ما خوشیه خواستن ما وکفیه خواستن ما ام بیجی بلا ظلم و زور رابط ام بیجی بلا جیانه کی وکفیه بد بلا خوشی کی براتی هبد ام وید بیجن دین داد بیجن حتی انسان کی بکوجن حتی کو دنیا کی کشتیم ام پیش مقابل واتشتانی املا خوانزن ام واتشتان حالت لیدن ام همی سپیان بن حتی ام گهنه اما جخوان یه شهر دا و یه نشهر دا چاوه زارو که اما چو يعني أنا جبور وجافات اشتي أنا الويدة تيمة شاندن أم بري نعلت دكن وشرمزار دكن وان ظالمة قلوه دري سرسري قلي كرد وحمو بيكاتي قلوه دري اي ولاد باريس أنا كا أم لوي دريني حتى نيجي أم كاربنا من القادابن جبر قلوه دري دايكي ما هني خشكي ما هني براي ما هني Kurdistan yeki ne çar perçeyi İro dile Kurda her çıka kribin perçeji le dile Kurda yeki ve serkeftin ya Kurda be em jbu hamu gele xodi bejin belaqal rojava xodi derkevin heg rojava ne be em jinebin em serkeftin ya hamu gele xore u jber xodana warid xwazir Zem jini sebine bangawazi kebikim jini sebine ha rojava slav se slav jigele rojava ra gele berxodere ام ایرال ورنج بکو ام دنگ خوب بدون روجاوا و زاروک روجاوا او زاروک منه ام بانگوازی الحمد جهانی دکن که او دنگ خوب بدون دنگ روجاوا اویا تشکی مروواهیه تشکی اخلاقیه تشکی وجدانیه ام وکی بری 13 سال چت دهشه جی کوبانه جی شنگاله دحف کرن وانتن نکرن و دیسا برحی آرینا برحی آرمانج ویانا و برخودان چه ببه و اوه جی سر و آخه در کفن دملک خوینا مهبه امل میراسی آرینا خودی در کفن امل میراسی شورشگر خودی در کفن شروان منی جنی آزاد به پیشنگی جنه کوبانه بسرکت شنگاله بسرکت روجاوا بسرکت اوه دیسا بسرکوه چما جبرکو ام باوری هزا خونه ام باوری گله خونه ام باوری شروان خونه ام باوری او فلسفه سروکاتی ربر سروک عبدالله اجالانه ام دبین برخودان جیانه و روجاوا برخودانا روجاوا برخودانا نسبینه نسبین روجاوا نسبینه ام ایرو نکارین کردات نبکن سلاف و سلاف جبر خودانا و کدو امکه بالا سام سلاف رئیس مرحبا قالي كرت تفدر انساني بشرف وبناموس به انساني كو بوزي وبشوطي انساني كو ناموس سري وادابي حموينا في بيشكتني وحموينا في اعلاني وجبوي قالي كرد وجبوي قالي بندس وجبوي وازاروكي كل بربر فباراني قفلين كو جنيزه وشتهنا قفلين او كتكاك يكمهي خدي داي ايروس چارا پنج شير نخواري نا افا يا نا شير يا نا تشتكى بدنا وا ام دبيجبوي وي قالي بندس وي قالي فقير وي قالي بريشان ام جبوي وي قالي ام حمول فيدينا ام جاني خد دنوا ام مالي خد دنوا ام زاروكي خوشي سر وازاروكا دكن وام روحي خوشي سر وازاروكا دكن جبوي روج افا ام بيجي روج افا بيجي قالي بندس بيجي كرد وكردستان ام بانغام جبو تبايا قالي كردن دبي بباجوه ده قال لي كرد بيك دنجي ده بهشت نتوي تبقرن والدورة بتكوشنا خورد بكن يلو عم تبين هر شهر برشة كردستاني والدياسبورا قال لي كرد راوي سر نجا وبيك دنجي بيك دروسمي بيك آلي تكوشنا خو دخو ياكرن اف متسيه دلي قالك در دوران جبر بيكي دبي اف تكوشين اف چالاكي مش بردوام ببن داكو او خطريا منيني يا كومكوجي لسر روجافا رابه كومكوجي دبي برنگي
تکوشینک مزن به مشاندن دا کو خطره على سر روجاوا برا کرن هکا کو تکوشین خورد نمیشاندن بردوامی نبه خطره بردوام به جبر به که ام بانک دکن و ایرو خویایی جی ام دبینو کو لهر چهار پرچا و اوروپا تبایت دنیای گله کو دراوی سر نگاه و پیشگیری خوش بو روجاوا دیار دکن وانسان البرخواددن وشروان البرخواددن قالوا تشماتني كرد دنيا دمرن تشماتني زاروكي كردا تشماي تكاسينا مش كردا بيشتر تشما دنيا حمي كردا دفروش او دفروش وي ربيش وار نهل امريكا خدش دار نهلي قايت سر ما سياساتي دكيت سر ما تجارتي وندكن ام لبشتارو جافانا ام خدي حقي وازارو كنهل ام جبوز وازارو كاش درفني رو چندي ساكن مناكتي ام دي سانا ساكنن وام البشتارو جافانا كردستان يك پارچه نابت چند پارچه يك پارچه دلي ما يكي قلبي ما يكي ام وارني ام سركفن ان شاء الله سركتن يا واي ان شاء الله سركتن يا شهيد نامرن اصلا خال بچینی کردستان شرفی نومیست کن اصریو کردی راست بکم اول هو بولی خو بلی خو روزی خو نبخوی اریو راست کن نبی من اکین شیار يعني ابوي دمكي ام جهه خود في جبهه دقرن يعني دم ام هذا وصا دجمن تنك جهاد جهه قرتبو يعني تايبتي جهه استراتيجيك جهه جو حاكم بالسر قندا هري زياده تبا جهه قرتبو تمام دميده مثلا ريكي خوي تقويه قنداره چي قربو بشتي جهه خو قرتبون بري دروجه هم خاصن بعربانيز ببن هن قندينيز نقطه ما بقرن ووسا خو بلا بك خو بجه بكن دما خاص الناس بين هفالا دربل واندا شخو فقريا ودجيه خد سكني انا جيره وش ارام يعني اجبو قال مال هرجا فرجي كردستاني او اراده وان او مشاوان او خستكا وان هولداني وان جبو من معنوياتك بر مزن امهيز واراده خو هري زيده جريبر ابو وجوارين شهيد وجقال خد قرن وسپاسيا مجبو حمو قال نگو دوزا ازاتيت کو پشتگريا شروان ازاتيت دك نعم اوك شروان يبجي ام تلبار ودينا قندي تلبار ودي آخا خود بارزن ولادي خود بارزن ام ناهلن يك قاف بيجي بين واگر قاف اكي باش باجي او بر بوشماني بين وهم حاضرين يعني اگر قدر سؤال حاضرين يعني ثقفني شوال الفازين حوالي يبجي حوالي يبكي حوالي ديتر ثقفتنا